A recite mi, Branko, jeste vi kasnije kontaktirali? Bojali smo se, vidite, jesmo mi zvali na taj Sky, na taj, da je vidimo preko tog video poziva. Jednom smo samo Jednom, kad smo mi vidjeli da je dijete tužno, kaže supruga veli, kaže da je prekinite najbolje, ona će se rasplakat, gotovo je dijete. Mi smo mislili ići vidjeti dijete, međutim ona već sad imala neku svrab, ja vam ne znam. Kaže, aj najrađe nemojte dolaziti, jer bojim se imamo vam djecu malu, šta ćemo mi, pa mi smo udomitelji, pa mi smo, šta vidite, mi smo, kod nas je toplina doma, što se kaže, nisam ja gazda, ja sam radnik, čovjek, borim se sa svojom ženom, sa djecom, nemam ja ne znam šta, ni kule, ni gradove, imam toplinu doma, razumijete, Ali ono što najviše možete dati, da li ste to djeci, pa dali smo sve, sve. Kao da ste ih vi rodili, da ste ih vi... I sad ovako kad nešto čujete... Cure, pa moje cure, pa one su mi sad spasle nas, one idu online. Pa njih je 3 bilo, malučke sve. Ja imam stare roditelje, otac mi je umro lani u 3. mjesecu, mama u kolicima. Ja za sve skrbim njih. I supruga, ne znam šta da vam kažem, Strašno. Mislim, nemojte slučajno da ispane da smo mi šta ružno rekli. Ti si roditelji dolazili, kad su dolazili, nismo mi mogli, mi smo znali na šta mi idemo, znate, ali evo, što da vam kažem, dijete ako umre, ako naša Nikol umre, oni su izgubili još jednog udomitelja, oni sad mogu tražiti smještaj za ovu djecu, nemam šta da vam kažem. Mislim da ne bi mogli više dalje nastaviti. Nećemo, ne, evo, supruga je... Ne možete podnijeti to. Supruga... A znam i ti rastanci. Pa sve smo mi prebolili, jel vi razumijete? 5 mjeseci. Slušajte, kad vas dijete zove mama ili tata, ja sam rekla ja ću biti mama svakom djetetu, nek dijete ima mamu. Oni kažu po zakonu moraš reći čiko si, teta si. Moraš. Šta tu? Mama! Šta je? Ona se... Tata! Čijel zove? Mama. Tu. Ćeš ti ići kad mame u gradišku? Ne, tu. Gdje ćeš biti? Tu. Tu? Mama. Baba. Nećeš kod bake svoje? Ne. Kod mame i kod tate? Ne, tu. Tu je ona volila dido i baku naš. Baba, dita, da, moji Baba, roditelji. dita, da. Stari ljudi preko 80 godina. Ona njih prevolila, uvijek je leta. A za moraš, ništa tamo da ima ljubav. Ima razumijena.